kwibohora kwa mbere ni ukwibohora agasuzuguro. Ubwo ureba abantu barwanya intambara bagatakaza ubuzima, bagakomereka, bagapfusha imiryango, bagatakaza buri kintu cyose, ubwicanyi bukaba bugashyigikirwa, intambara yarangira ntihabeho kwihorera. Bifite ishingiro, biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Abo u Rwanda, Afurika, Europe, America, Asia, everywhere. Twese turi ibiremwa, ntawaremye undi. Icyo twakora ni ukubahana. Igihe cya ziriya ntambara z'amasasu cyarashize, igihe cy'ubwicanyi abanyarwanda bica abandi bafashijwe n'abandi bo hanze byarashize. Ubu intambara iriho dukwiriye kwibandaho ni intambara yo kwiha agaciro. Ni intambara yo kwiha agaciro, duha abana bacu amashuri bakiga, duha abanyarwanda ubuzima, tukabaha amavuriro. Turi abantu biyubaka, biyubaha, biha agaciro. Niko bikwiriye nta kundi. Ariko nk'uko twabibwiwe, kwibohora ni ugutinyuka. Ni ugutinyuka ugahanganira ukuri kwawe n'ukuri kw'abanyarwanda. Mugire amahoro y'Imana.